Znači, danas je subota, 5 sati popodne, 5. april ili 6. koga, hajde ga znaj. Trenutno se nalazimo u zaseoku Amajlije, kod mog jednog dobrog druga. Tu sam dovukao košnice. Evo vidi, radi, jest da je 5 sati, ali nema veze. Rad je rad. Ako. I pogledat ćemo jednu istu onu košnicu koju smo pogledali 8. marta, koja je imala 7 ramova legla. Ujedno se još uvijek polen. Ovdje inače ima puno mrtve koprive, a uljana repca treba da krene za koji dan ako Bog da. Ovo je naš drug Branko Jevtić, evo ga. Inače, a ovo je asistent Juka, kao i obično. Nećemo tu, Branko, pogledat, ovu ćemo pogledat košnicu, ovu smo utvrdili da je malo jača, pa da malo reprezentativnu košnicu pogledamo. Da vidimo jel ima više od 7 ramova legla, ima od te pčele, jel su izradili, šta sad će, šta se dešava. Znači, ovo je plodište, još uvijek nema nekog unosa, tako da ćemo maknuti samo plodište, da vidimo dole na dva ova rama šta ima, kakva je situacija. Pa tu ima pčeli, ne može se reći da nema, jel? To je u ovom uvodnjem nastavku, pa ćemo da vidimo sada, evo da se ja samo lijepo postavim njemu iza leđa. Tako, ajde. Dimilica nam je trebala, ali dimilice nemamo, pošto su one mirne. Znaju one da se ne smiju plaho opirati, a možda i smiju. Sad ćemo morati dovući dimilicu, pošto toliko ih je puno da ugnješćemo ih. Pa ćemo nastaviti video.